nua no ngonjia no do wo nua de wankasa wo odo ya de bia se ento wo nua oni biara wa asase so wo do ni a nyame obeshira wo amen nkwaje ba ya wo de pa amen hallelujah amen oh mes hallelujah amen Psalm 133 verse 1 so akedi bi wo ho adafo ende anymore a wo hwene so paako obasawe ya so ero hweme pa e pare ya bi showa nya adi na ya bible sa nya adi na no ya de oya bible se nyame na showa nyame na asam no efa asam no na enti asam na ji jemonka do wona no for se de chano the wona wa yishaw aya wo yishaw e de chana nyankopon nso obeshiraw sa na de bible se ende ya wo de me fe bible se pa universal befuko mankasi befuko jaw de bia ya bible na dobo baas no no ya bi jo bo bon paisa bele sika je osanka bo bon paisa o ya wala pa no osanka bo bon paisa ya oba awo no osanka osande ndo wunya hallelujah amen do wunya ne ebo mpaya nyankopon ta de otie senya nyankopon odo wiase na odine ba Jesus Christ odine ba afro ama hero hwe aza Jesus Christ obeye odine nyimpa no ko asase so ba de nta unuya of one fantam Jesus Christ hwe impatadia albaba afare de be no wo o eya bona wonkumo oda achaw nyebe da achaw ba de uno of one untum fantam odo aso musa hallelujah amen oba tempo odo wona ba no taneba no taneba we mesbe yase se mu we na da mesbe yase o sense akoda no waya de ba oba to aida sha shawodo me pacha ba do wunya do ba hallelujah amen do wunya no to ebi nzawo abida atase na sia ho baby obi ne ka efirese waje ka efirese awo be ndufo waje obi ne ka na ka no yete waji efirese o do wunya wonyesa no ya sadia owo de ojo o bia no ma nu wasase so hallelujah amen ntoma dai ha bobu wa ko nta se no nduma te asafo kai ati kai wo mlanti bire mo no wo de ojo ne ni be wa tia no ana na be da o bo twa ha iya papa bo twa iya bona bo twa hallelujah amen oh mercy hallelujah amen Psalm 133 verse 1 ko enyom ohanye de sako no aha Eurade makuma Psalm 133 verse 1 Psalm 133 enyum ohanye de sabasa no hwe embre onua ya fiaw de enanu bombo atra kuriyemu hallelujah amen ati hwe embre odua na ya fiaw de enanu bombo atra odo na kuriyemu hallelujah amen yuna kasa wona wafumu de kompla facha hallelujah amen facha ne pensa hwio ne ba onsa hwie ya fa fere ni ekada na okada na ntuma asora obira aso ne ba ti se nshure anja na apu hallelujah amen facha mo bi ntawo obi akawasa mbo na ya ba obi ade dukuru achewo za ayi kwan wa ka atowo so za ayi kwano wa plan wa atowo so jemanka hallelujah amen hallelujah amen ke Jesus Christ odi be no asa yareba no na ebusafuru wa ya Yesu hallelujah amen Jesus not mind I'm sorry hallelujah amen why be go watch obegba hwe senya woku Jesus Christ embaya wa bono nsa oye ayo nen awade ma no so onome nati mpapai no so Yesu obi na asa denti na wona mfumwa una mfumwa ba mfumwa no na mfumwa efa nche hallelujah amen wo ba mfumwa efa nche jemanka hallelujah amen God is good all the time John chapter 4 verse 20 so ya God was salvation hour a percent equal donia hallelujah amen praise the Lord hallelujah a percent yakupon shower hey you are to force us yes equal man with abedi bia donia amen hallelujah amen short donia praise the Lord hallelujah men donia kunanti men se unia man kuntiaro man fo anyan
mfa welcome. Hallelujah. Amen. Na yakupon shira. Atemo ho. Atemu ho ankasa. Se gaga innovation. Also onipa biara one show ni tin wo nko memu no. Obotu no aida atujemu. Hallelujah. Amen. Therefore, 1 John chapter 4 verse 20. John was the case and you made no. So be kade. So be kade. We do Yankopon. We do Yankopon. Na metaminia. Not taminia. Oya trofo. Yes. So be kade. Of the Yankopon. No taminia. In Bakaya. Oya trofo. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. Yes. So be kade of the Yankopon. Of the Bible church mu kakra oyo trofo ne nya ondo ni nua ohunu no ya ondo ni no ohunu na ba wana unu ani eso tano ha obeden Yankopon a ohunu no Yankopon na onyim no praise the Lord. Hallelujah. Yankopon on the number nyamemba physical. Hallelujah. Amen. Yankopon on my physical atase ho wana wo Yankopon da obey you ma wo Yankopon physical e pese Yankopon show do wunia. Hallelujah. Amen. Nyame sunsumo ho hallelujah. Amen. Bible say what am the past ni be me Yohana Paul Zikano etra ne ni yimedo no. So be kade me do Yankopon na otani nua oyo trofo o kwa so keke o lu kwesiri a atlas to fight is aso dem mi ma so ye o wa so ye hwe sana bagano ino bi en kwa so de pra o so wa san tantia guy o wa so ndumu hwe what aso dem when o ya papa abida when o ba so dem o universal me so for me ni when o ya ti di fu abida o address soko o be address fe so o de lu aso dem o sa atanu ni ataso dem o pro ko yu ya de o fie o so atanu ni hallelujah. Amen. To sirasu bakatra so dem o te nyame na asam o ko atu asam na ache sa I da alfata ende de emiri I reach on Facebook say nyansa sama me ka choro wo fire wo bua o woni wadu o woni shada me because say so pako say na me wu meko ah papa e mu on Facebook na say we meko don't tell me wo black alfata no we wo mami I don't who you are ta o wo ba empefru hallelujah. Amen. To say ada moda oreda moda wada etwana nyu brother afọ hallelujah. Amen. Bible yako 1 John chapter 4 verse 7 so Yohana Umozika na tsana ni mo yeso nu ba adofo huma ya do ye hu wo ma ya do ye hu me no ganafo abekafo ye na ya do ye hu as adofo Wama yano do yano ho. Hallelujah. Amen. Oh, yes, hallelujah. Amen. God is good all the time. Jesus Christ. One person in this shop, the bottom preaching the bottom table. So what you will be as adofo. Wama yano do yano Donya. Yano yano go. Hallelujah. Amen. Baba kasa. Na odofi Yankopon. No, odofi Yankopon. Yes. Nkwante sa one for the Jesus Christ and what after that my head. As no odono fi Yankopon. Udo wunia ye never show. Amen. What can you say you never town? Hallelujah. Amen. Oh, Miss Hallelujah. Amen. Obi to dress no otanu ne keke. Dress what dress no. No otan keke. Obi to address and no wawo and that's when you do me schedule no be town. Hallelujah. Amen. E per se udo wunia Bibi aya otanya Yankopon so be shirawo. Amen. The wunia nyano sa no so ya ubenya. Hallelujah. Amen. God is good all the time. Na obiara a odo nua no. No obiara odo nua no. Yankopon awo no. Onyame awo no. Na onimo Yankopon. No onyankopon. Do wunia Yankopon na yi wo so. Sa. Hallelujah. Amen. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Studio yewe odo. Say yabayi say enani wan fa odo ense ya kwanya. Say what's winning. Say obi go obi sa me don koso madoton koso no so supire wonu no ye wonu no odo yi mu so ni me na say obi tu ntonyama
ọbẹ tún n'anim ọdọ adakasa no na dẹ ọnyẹ ọdọ na customers orí ọ̀dà asẹ́sẹ́ tẹ̀ sọ ọ̀bọ̀ nsá na ọ̀pọ̀ tẹ̀ n'edwuma náà na ọ̀rẹ́ yẹ no ho ọ̀ntún n'anim ọ̀fọ̀ ọ̀dọ̀ nkasa hallelujah sẹ́ni ẹ bẹ́ẹ̀ wọ́n ọ̀dọ̀ ẹ̀hyẹ́ yẹ ọ̀kwan wọ́n sẹ́ wọ́n kyerẹ́ yẹ no ọ̀dọ̀ ni bẹ́ẹ̀ no dẹ́gbẹ̀ gbọ́ mu ẹ̀sà obi ni bẹ́ẹ̀ fu fàdà pẹ́kà pẹ́ẹ́ mi ni bẹ́ẹ̀ fu dama ọ̀ntún n'anim ìjẹ́ náà gbogbo ìbísà sọ ni bẹ́ẹ̀ fu o maame onye mi wọtọ ne sẹ o tẹmọ so ìkàpọ ne yẹ oye ní wàá start sẹ ní bẹẹ fún ọ̀nkyerẹ ọ̀dọ́ yẹwi a pèsè dẹ ẹkẹtẹrẹ asọ dẹm dẹ yàkọ ní nkọmínìọ hallelujah amen nyàkó pàmò yẹn mọ paa amen God is good bàbá yàtọ̀ kakra yà fún. ìyá ọ̀ndọ̀nù onímì nyàkó pọ̀n sọfà àti ìyá ọ̀ndọ̀nù ìyàkó pọ̀n àti yàmẹ́ ní ìṣẹ́ àtẹ̀mùdà no sẹ wànkyẹ́ wò di wọ́n gbọ́n mẹ́nu mà ọ̀bọ̀ tó wà á ti dẹnu mu sẹ àndó wò nìyà ìdẹ́mu straight hallelujah amen mẹkẹ́tọ̀ bíu bàbá kasa. na nyankopɔn yɛ ɔdɔ. nyankopɔn yɛ ɔdɔ. eyi mu na nyankopɔn dɔ yi no ho adi. wɔyi na nyankopɔn yi no ho adi ɔde ma yɛ no adasamba sɛ yɛn sua no yɛn fɔ yɛn bɛ n'asam no bẹ́ẹ̀ tó bí tún kó rí adé ọtún mo tó yankopɔn wọ́n kó rí adé no ọtún mo tó yamé na wọ́n tún akọ́dọ̀ ọkọ̀ so wà á dá nso yankopɔn pẹ̀sẹ̀ sakra ẹ̀kọ́ rí adé no ọtún mo tó yamé ní sẹ́sẹ̀ jẹ́mu ọ̀sùn ní bẹ́ẹ̀ n'oṣù náà ní kó rí adé no hallelujah nso yankopɔn yẹn dẹ nkumu akadẹ basakra na o ti bíyà basakra wájú na wájú náà akọ nyame n'asɛm so wájú náà akọ nyame ne so ne yɛ nkɔpɔ ebu atɛn papa hallelujah amen bàtɛ yɛ kɔn kiri bi ɔsɛ lab ni apɔ. dɛ onyankopɔn soma ne ba a ɔwɔ no koro ba wiase. dɛ onyankopɔn ɔsɔ ne ba ko pɛ ɔde ba wiase asase sɛdeɛ ne dɔ yɛ ɔde ne ba Jesus Christ wɔn na ne sɛ ne ba ne nan adoko ana me ba ne nan ba ana me ba ado ana me ba hamoa do bi abase wo ba che me ba ko de so pa ko for ko ba afare me say ensimpo me papa wo fa ko ba afare me ya bra ina me hwe se ne nyankopon o che odo o de ba ya no o de me ba Jesus Christ say ye di nachi so we are young Francis is not a friend yes so odo o de che yan no wo do uni a wo befu you na nkasa the 20 akota snap unu wa ya adva ya wo sha e de pano e do kumno so because obi ni medro so obi ni menia post nti MC ya na so yi MC we ja baka obi ni medro so obi ni medro so olu kunu ni ase oni sana kanta no ne saka hallelujah amen atemi do ro chon hallelujah amen God is good all the time God is good so fancy meta na so koka kredi da yendua no bi nyankwa da yendua yankopon ne dindo nyankwa ka na eyi mu na odowo wayi mo da do odofo wotie me Facebook fo wotie ye o atwaye mo no odowo so wa da nzama okoye dum nyame hyiraw it's was ambono it's was ambopo men ya de ye ba na wo abaka was ambone Jesus just come for the nation one no yin mind na the suffering no Jesus Christ mind so yesu ampono o chon do mo bi biara yami yetireti eyi bra so bebe wo bia wo hwa bia dɔwɔmia da wakasa wo na wei mi sa asɛm papa ayawo dia Paul akai ene ka me tɔye ɔkopa no mi saka aka empa ye nkyɛw no ɔdafo dɔwɔmia Bible asɛm no dɔwɔnya ba ya dɔ dɔwɔmia ne ɔkopa nhyira wo Jesus Christ dem kasa amen ya ba bai insaka yakopa ina sanka yakopa salvation hour ya bi adawase wase be gufomo mwase ba so papa yefa yeduma wo Jesus Christ demo yarwa se Yehovah say yano Jesus umojano force wase be so no mpeja no mpaji memo
Jesus Christ demo na yɛ bɔ mpa yɛ ɛyɛ ne fo yɛn kasa amen. Amen.